هێزا ئۆپۆزیسیۆنە سووریە بە پشتگیریە ترکیە دەستدانی لەسەر باژارۆکێ دابق. ئەv باژارۆک di sala 2014 de ketibû bin kontrolkirina Daişê. از سرکرده حزب همزمه نها ام لناوندا دابق دانه به ازنا خوده مدزدانی سر باجاروک سوران او ایفتی آملاد به ازنا خوده حتی دیگه این باجار رقای ام ده بردوام بین Di heman demede jî jiyana xelkên Cerablosê normal dibe. Ev bajar nêzî 3 salên mayî bin kontrolkirina Daişê. û opozisyona Sûriye bi alîkariya hêzên ewlekariya Tirkiye destdanîne li ser bajarê Cerablosê niha. رسالتي للأطباء نامەیە من ji bo pizîşkên cîhanê ji bo azad û xwedîrûmetên cîhanê ku fişarê bidin ser hikûmet û hêzên çalakdar li cîhanê da alîkariya xelkê perîşan û bêpar bikin. Şerî dirêj ya li Sûriye bi hemû avayî bandoreke gelek xirab li ser xelkên xwe cihî çekiye û niha ew hêvî dikin ku dest pê jiyanekî aram bikin.